Thobela ka moka. Anke ke le dumedishe mo hle tlabele le gona. Le dumedisha ke nna ntate Thobejane. Hey, bana besho ka re recorder re le mo magaeng. Ya kwa le dikgogo di alla. Recorder re le magaeng mo go re dilo go dikgomo, dipudi, dikgogo ka moka. Di fela di pontšha le tsona gore na wa di gona. Re di tlhokometse ga botse. Bana ba modimo le gone re tlo tsena mo re kwago re tlo kwa le bamamedi ba bangwe ba the Change Radio le ba Asania mo ba bolelago ka ditaba tša Bible, mo ba bolela ka taba tša semoya bane ge ke tlhalosa gabotse Bible ke ditaba tša semoya. Bible ke taba tša semoya e ile go ya maatlafatšwa e ngwala ke batho ba ile gore modimo o ile a ba tšhela moya o galalelago ka ge ba le moletong le bona. Jwalo bana besho pele re tsena ditabeng anke re rapeleng pele re tsena ditabeng ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta, morena le mophološi wa rena, modimo ya phelago gobane ke wena fela o tsebago tšohle, ga go yo mongwe ya swana le wena. Re a rapela re modimo wa ka re fe maatla moya o galalago, re thuše moya o galalago, moya o thušitše go Jesu ba go moya o bophelo gobane tšohle ka moka di ka fase ga moya o galalago gobane Bible fela e bolela re o mogolo yo lo ka gare ga ka o feta yo a lego mo lefaseng, motho wa semoya. Amen. Jwale bana bešo anke re thaetšeng o mongwe ga a hlalosa taba tša semoya, nke re mokweng gore na o reng. Anke re mokweng ba latelang taba tsa hao a se bohle ba amoetse moya o bolelelang, because taba ya kereke ke kopano. But ha o so latela lentswe lena la kereke hantle le bolela ho kgetheha go ya ka puo ya Sebe una kereke ke eng, ke ho kgetheha kapa ho kgetholoha ke seo se bolelwang. Ene re hlalositse nthwena ka re kereke ke motho ya amoetseng morena Jesu mane mo batho ba kopanang teng ke phuthego. Yes, ka bitwa kereke ba o kereke wena o le motho le kereke le kopanela sebakeng sa mofuta o jwang. Jwale nna ke mokgona re sitwa gore re itatole re ga re kereke ya modimo mara moya o galalang o le teng ka go go even le ela le mboto moya o galalang o teng ka go wena o kereke ya modimo, o kereke ya modimo. So ke dintho tse la demokotagegeng a nne re kgothatseng bana ba bo rona ba nna ba tsebe ntho tsena gore na hantle go lwantshwa eng ha ele ka go so ka bua ka fela dino ba ka bua ka fela ka le bana ke go dire ke ne ke ke a kera gore ka dira sonta empa maka ka nti ya le manda ke ke mamela ba fora re ga re go ntse di ya ba ma ba ka lona nti empa ne ke re ade mo go bona Bible e etsa jwang ene ye nngwe ya bohlokwa ya hao ntate mogopedi ya hore wena o re o sebeletsa le godimo la modimo o phelang ha o sebeletse under world. So batho ba sebeletsang ke batho ba modimo a ba tshwaileng ka matlamo ya o halalelang. Then Bible e re ha o sena ke nnete Bible e bolela nnete re go sena moya o galalelago, ge o sena moya o galalelago Jesu Kriste o ile a bolela re batho ba babedi ba ka se tsamaišene tsela ba sa kwane. O ile a bolela morena Jesu gore batho ba babedi ba ka seke ba tsamaišana tsela e one ba sa kwane, ba santse ba kwane ge ba tsamaišana tsela eo. Ga re kwe ntate go a tšwela pele rona
o re then modimo ha o tsebe because ha hona deposit yo modimo a depositeng ka hare go wena e leng moya o halelang and go be that deposit o hloka go dumellana baebele e re re ka rapela jwang eo re sa dumellaneng le yena so ke a leboha makatoro wa ka ka se monate yeso ntse re mogela modimo a re bolokele wena ntate mokoto hle a ka hlahisetse bo mokoto ba bangata ntse re bontshana hore nakong tse tlang ba tla o latola ba kana mokoto ke mang e ne le mang mokoto ba tla o latola wena ntate mokoto ke a leboha ntate wa ka modimo a re bolokele wena ntate mokoto ke kopa go qetella taba tsena ntate wa ka ka ditaba tsa ntate Maphonga a ba leng hantle le ditaba tsa gape ge re ntse re lebeletse re bala baebele mola lentswe la modimo gong le bolela gore ditaba tše tša semoya kore di utametše ba bohlale ba bohlale ba bohlabela tša o tulela bana le batho ba e le gore kore ba rego ba tseba tša utamela ba ba re bona ba tseba jalo ge o ka lebelela moletaneele modimo ba fela mmontšha tše di nga mmontšha dipono tše e le gore le yena ka tane lebelo tlhang ka modimo a fela a gakanega a tšhone ka kudu mo e le apela mo yo mokgetho bo fetša o e tla o tlo mo hlalosetša taba tše a re kweng tate mo ge a feleletša gore na o reng babamedi ba llang ka hore baebele ha ya fella mme o na le ditemana tseo ba re fileng tsona mona empa fela motho printa la hao e feletswe ke ente empa ke tla di printa tsona di tla di bala ke bone hantle seo setjhaba sa bo rona ba se llelang sena se siko se ka re etsang hore borapedi ba rona e se ka ba borapedi ba nnete kapa borapedi bo hlokwang ke Modimo hobaneng ka nnete ho ya ka nna ka moo ke dumetseng ka teng Morena Jesu ka Baebele ha ke na ntho eo nka reng go na le ntho e shotang jwale ka ona ke re ba ke re shebe gona e le gore ke eng ena eo batho ba e llelang hakana hobane tate Mokoto ditaba tsa Morena Jesu ka botsona ha di a fella Johanne o re ha di ka tsa ngolwa e ka se be fela buka e ka hlolang batho ba e ntle hore e tende lefatshe le ka se kgone hore le kakatlele le futare boholo kapa ditaba tseo Morena Jesu a di entseng tlasa kgwedi le letsatsi
taba tsena tse teng ke tse etseng fela hore o phethahale seo Modimo a se batlang sa hore re dumele ho Morena Jesu. kannete Jwale ka ha e le yena ya tlisitsweng hore mang le mang ya ya dumelang dumelang ho yena be le bophelo bo sa feleng ka sona. kannete Ntse re lebeletse he le ntate Mathole Motshekga le yena mohlomong hlaba but ho yena ke na le pelaelo ya hore mohlomong ba tla Baebele e tla re bolella hore re rapele badimo ke suggestion ya ka ena. Empa le yena re ntate Mathole Motshekga hlahella re fe Baebele ena hore ena se yona e leng yona. mo a tlo bolela ka ge a re ntate Motshekga o re mohlomongwe a ka re re rapele badimo go ya ka Baebele ka moya mo Deuteronomy 18 mo Deuteronomy 18 re tlo e bala mo go verse 11 mo e rego e balaga ka tsela e bana ba Modimo le re go se ke wa hwetša wa malopo le ye a botšišago badimo le ge e le setsupe le ye a nyakago selo bagong ka gobane ba ba dirago tše jwalo Morena o bona e le magaba gomme ge Morena Modimo wa lena a ba raka ge le fihla ke ka baka la bohlola joo gore go ya ka Modimo e bona dilo tšeo tša go rapela badimo le ba ba botšišago bago se ka ba ba o bona e le bohlola kore dilo tšeo fela ba le motho wa hlola e bonala e le bohlola taba eo a re kwe moamedi mo wa the century wa ga tswela pele ka ditaba tše a swaela le ena re kore goreng a tšwela pele. Momamedi Ke yona re batlang ho e bona eo re tlo tla re bapisa jwale ka re tlo bapisa tsena tseo bana ba bona ba hlokomeletseng tsona tsa bo Solomon tsa bo Daniele tsa bo Marena teng botho. Jwale ke nahana hore batho ba e bang mohlomong ba ile ba kgetha ka nna ya ba ile ba kgetha ka bonya ha e ka ba ditaba tseo re di hlokang kapa tseo re sa di tsebeng tseo re haellwang ke taba ya tumelo ka lebaka la tsona. Empa ha e ba ka nnete ha di re nexo ha di re thuse le tumelong ha di re kokobetse ha di re phahamise ke buka tse useless tse kaofela tseo batho re tlo di bala. Point number 2 e batla ho qetella ka yona ngwaneso taba tsa moya ntate Mokoko di thata because di hlola di-professor kannete di hlola banna bo thweng ba rwala di-skate tsa mefutafuta ba apara diaparo tabole tsa di-graduation tse itseng. Lebaka ke hore ke taba tsa moya. Moapostolo Paulus o re taba tsena di kwaeletswe ba bohlale tsa senolelwa bana. Jwale ha o batla re because colour ya nama ya hao e le brown le ntate wa hao o brown, it means hore ha o understand rona re bua ka eng ha o understand le ha Baebele tse hlalosa re Modimo ke moya ba o rapelang ka gona ba o rapele ka nnete le ka moya. Wena o ntso shebile tabeng ena se ya seo sa hore ene ntate Mokoko tabeng a se batleng le a nthusa ba kena ile a nketsa hore ke kenelle Baebele moo ke batle ke batlisise le ka kelellong ya ka go mara ebe ba nna Modimo hantlentle ke Modimo ya jwang ke tshwana le mang ba la gwentse ke le Modimo na le mohlankana e mong wa mphutsa mona e neng ha se le bojele wa le a tseba le ha se le bojele o thobotsi ya fetoha
wa fana se re swentse mosweu o mo ntate go utlwile ya mahleng ya le ngwanena ba re ya mobe le ke utlwe mara ne butlo go ya tlhapoela ke ipotsa gore banna motho a le monna magampitsa go ke mobe banna ke tshwana le monna a re o befile tsa ke tla ba ditisa ntho ena ka teng kotong ya gore o right ke tshwana le mme kapa ke tshwana le ntate wa ka but ntate wa ka yena o entswe ke mang eo a tlamehileng o tshwana le ena ka ke tla fitlhela taba tsena tsa gore motho ke moya o phelang ka gare ga rena so moya o phelang o ba le disobotsi tsa di-act tseo ka bang le tsona fela gore motho o acta jwang ka nnete batho ke moya motho ke moya o phelang jale taba ena ya gore batho ba entse ka setshwano ntate Mokotlo ntse tlameha gore hlake le o a ebile a e hlakisa e nnete batho ga ba utlwisise mona mo modimo a reng ga ka etseng motho ka o tshwana gona modimo o na bua eng o na bua le bomang gore o kgone go understand ha o qeta go e bala mono o kgenese mono o ye First Corinthians chapter number 15 verse 45 e tla go tlhalosetsa gore re na le a tlama re na le motho wa pele a bopilweng ka legwele la lefatshe taba modimo o budulela phefumulo wa tlo go buduletse mo modimo ka wena ke phefumulo e re diphoofolo di nang le yona jale gore phefumulo eo e kgone gore e fetoele setshwanong sa modimo le le kana go amoela tlhamo wa bobedi e le Morena Jesu baebele re ba fetoetseng go atama bobedi ba jwalo ka ene e re atama bobedi ke a tswang kae ke a tswang le godimong ya sa kang a etswa ka tsela a butswa ka tsela ya legwele la lefatshe so ga ona moo motho wa legwele la lefatshe a tshwana le modimo teng motho o tshwana le modimo ha a amoela mora wa modimo ene o fetoga mora wa modimo ha amoela mora wa modimo ha o sa amoela mora wa modimo o motho wa modimo o popo ya modimo ha o ngwana modimo kampa ithelela fela na re bana ba modimo kaofela ke be re etsa hantle gore re kgone gore re utlwane re tsamaisane tsela ena mara reality ke ya gore ngwana wa modimo ke motho ya dumetseng motho yena eo modimo a leng a bua re ha re etseng motho ka o tshwana ha ona motho eo tate Mokotlo e leng ngwana modimo ke enwa ya amoetseng moya o halalelang ha amoetse moya o halalelang motho eo baebele e re ya ikopanyang le Morena o fetoela sebopeong setshwanong sa modimo le ba ntho e le nngwe jale ke mametse ntate Professor ntse a bua mona ntse a re ha eba o motho le bona ha eba o tloa mo re tloa mo no santse o bua ka ntho e mo o lahlehile ha o bue ka ntho e re buang ka yona taba tsa modimo ke taba tsa moya jale bua metapelo wa ka ke batho e tsabetelele bana beso ba nne ba kgwase ba le ba retelele tsona taba tseno tse etsang gore batho ba gane gore ba amele Morena Jesu bane ba re baebele ena ha e o sa tsebe na ba batla mo mo baebele ena e buang ireng tate Mokotlo modimo wa go ke re ntate sang ya radio ke nnete mo taba tša moya ke taba tše thata ka ge momamedi o a hlalosa momamedi wa the Church o e le momamedi wa Asane radio Asane jalo ke nnete o bolela ditaba ntato ore moya o galalago taba tša moya ke taba tše thata ka baka la gore go na le baruti ba bangwe ba re ba tseba ba ile ba tsamaiša ke moya o galalelago ba ile ba tsamaya ka moya o galalelago ba swere lentšu la modimo ba le ba le Kriste go bolela ka mo
sa tsebo gabe ka mo ka re ka mo go Jesaya ba ile ba mo fa puku ya Jesaya a e bala jwale la kgona go bona gore no ebangedi ya Modimo Kriste o ile a re dumelela ka moka a sa lebelele mmala a sa lebelele eng gore tsamayang le mafatshe ka moka le tlamelera evangedi ka jone matšatšing a bolehono ke matšatši a bothata batho ba santse ba repente ba sokologe gobane morena Jesu mohlomong a ka no tla nako e nngwe le nngwe mara ga gonne motho a tsebaga ka no tla nako e nngwe le nngwe jalo ke se re se bola gore evangedi ye ka ge baebele e tlhalosa reno e tlo fihla magomo a tlhalofatsa gore batho e be bohlatse gore batho ka moka ba itsebe taba jalo ke tše thata tša go sekaseka baebele that's why ebile ge e tlhaloswa gongwe e re no ba ba dumela go leina laka ba bantšhi ba tlo ba bolaya ka baka la ina ba tlo ba hloya ebile ba bangwe ba tlo ba bolaya ka lebaka la ina laka e le morena Jesu jwale le kgona go bona gore le bona baroma bao bo Phoulo baroma e be ba ba nyaka kore go ya ka baroma e ba sa nyake taba tša Jesu Kriste e ba sa di nyake total motho mo le mo ile moroba ka bolela ka morena Jesu e ba mo šhela morago ba mmolaya ba mo gatla ka masuka jwale ka ge re gopola Stefano le yena ba ile ba mo gatla ka masuka ka taba ya evangedi Phoulo ba ntše a le gona le yena Phoulo o ba tseba gore ke moroma so le yena ba ile ba mo nyaka ka baka la gore gongwe ba tlhalosa e ba moswere a le bana tseba le nna ke moroma empa mara jwale ba roma go bontšha gore e ba sa nyake tabe ya morena Jesu Kriste re ko gore gong baebele ga e bala gore no batho ba le ba ilego ba kata lebitla la morena ba bile ba reka ka ditšhalete gore ba tle ba ba botse gore no le re Jesu Kriste ba mo utswitše ba tlile ba mo go se jwalo empa ba ile ba re ba kata lebitla le mara ge Jesu Kriste moreng wa Modimo ile ga e tla ga nne ba maatla a Modimo a ka godimo ga maatla otlhe ka moka a